veliki entuzijasta, čovjek koji je uredio pešačke staze, planinarske staze u celom ovom kraju, znači i čovjek koji poznaje najbolje istoriju celog ovog kraja. On će nam sad odmah reći par reči o ovom mostu, 7 u pola idemo dalje. U istočnom kraku vojnog rimskog puta Via Militaris ili kasnije u srednjem veku Vidinskog drumu u vreme cara Dušana. Znači, taj put je povezivao Horeu Margi Benoniju, znači nekadašnji danas na Ćuprija i Vidin, a kasnije ravno, znači i Vidin. Ovaj most ovdje na Crnici koji će sada da pređemo ima 3 stope koje su rađene od crvenog kamena peščara iz Crnice, sazidani na temeljima rimskog mosta, znači iz ko zna kog veka nema pisanih tragova, ali u ovakvom stanju sadašnjem most je sazidan 1914. godine, sazidala ga je Vojska Kraljevine Srbije, Timočka divizija, da kažem i oni su, odavde je bio jedan pešadijski puk Steva Pisar iz Paraćina i pre Cerske bitke oni su obe Timočke divizije, prva i druga, sa 13.000 vojnika, ovo selo se zove Bošene, gore iznad tamo prema Ćupriji, jedno manje srednjovekovno utvrđenje koje se zove Đula, tamo su obe divizije se okupile i odatle su krenule Cersku bitku. Posle kasnije kada su Bugari udarili tamo na istok, onda se jedan deo divizije vratio i tu je stradao general Ilija Gojković koji je iz okoline Paraćina, znači tako da ovaj most i sada s ove betonske stope kojim će da pređemo je sazidan 1914. godine, najstariji autentični most na Crnici. Ekspedicija koju smo nazvali Putevi kojima se ređe ide nas vodi kroz Petrušku oblast. U kanjonu reke Crnice nalaze se ostaci 8 srednjovekovnih manastira i crkava, kao i stari grad Petrus, za koji se pretpostavlja da datira oko 1000 godina pre nove ere, a koji je arheološki vrlo malo istražen i po površini jedan od najvećih u Srbiji. Zbog velikog broja crkava i manastira na tako malom prostoru od samo 5 km, ovaj kraj zove se i Petruška Mala Sveta Gora. Ekspedicija nas vodi kroz rejon sela Buljane, Zabrega, Sisevac i Sibnica. Sela su oko 12 do 20 km istočno od Paraćina. Ušuškana su u kotlini reke Crnice i okružena brdima i planinama početka južnog Kučaja. Iznad i ispod Zabrege reka Crnica ima delimično kanjonski izgled, geografski jedinstven. U nauci se takva klisura naziva ivična epigenija. Najviši vrh iznad Zabrege je Smrdanska kosa sa nadmorskom visinom od 743 metra. Početak južnog Kučaja je prelep na poseban način, dosta neistražen, a prepun istorije, misterije, pećina, jama, okapina i prirodne diverzifikacije. Penjemo se polako ka mestu Droča, na 460 metara nadmorske visine. U narodu ovo mesto ima kultni status. Još od davnih vremena se tu održavao sabor na Biljani petak. Petak pred Đurđevdan. Naziv Droča vodi poreklo od reči drača, biljci koje raste u okolini ovog mesta. Biljka je žbunastog oblika, a iz svakog njenog izdanka rastu po 3 trna, koji simbolizuju sveto trojstvo. Narodno predanje kaže da je trnovenac na glavi Isusa Hrista bio upravo od ove biljke, koja je najzastupljenija u Izraelu. Droča je inače prepuno lekovitog bilja i narod ih je tradicionalno brao na saboru. Jedna od interesantnih biljaka je devesilje. U narodu se veruje da ova biljka ima 9 sila i da je to biljka gorskih vila. Postoji narodna pesma koja kaže: devesilje, melem bilje, zaleva ga gorska vila. Slušao sam, veruje se, da je u njemu 9 sila. Nedaleko od Droče, ka zapadu, nalazi se i Klošanski vrh, prelep vidikovac.
Sa njega se pruža veličanstven pogled na kanjon reke Crnice, potok Vodovanju, drevni grad Petrus, selo Zabregu, manastir Petrušu i na obronke Južnog Kučaja. Put nas dalje vodi do manastira Petruša i crkve Ognjene Marije. Vreme zidanja manastira se vezuje za dolazak župana Vukoslava na Petrus u periodu od 1346. do 1355. godine. Iz istorijskih izvora zabeležena je 1371. godina kao završetak izgradnje manastira. Manastir i crkva se nalaze na desnoj obali reke Crnice ispod tvrđave Petrus. Istočni deo crkve dopire do same ivice stene, odakle počinje vododerina. Veoma veliki trud je uložen da se crkva smesti baš na ovaj plato, što se vidi prema intervencijama na severnoj strani gde je klesana stena kako bi se obezbedio veoma uzani prolaz od oko 60 cm. Prilikom posete Petrusu u 19. veku, austrijski putopisac Felix Kanicz je izvršio snimanje i iscrtavanje ove crkve i dao značajne podatke o živopisu. Kanicz ovu crkvu opisuje kao jedinstvenu i najlepšu u Srbiji, jer je po arhitekturi građena po uzoru na Hilandarsku crkvu. Manastir Petruša se uopšte ne spominje u manastirima i crkvama Kruševačkog Sandžakata u 16. veku, što znači da je zapustela odmah posle 1536. godine, kada se vrše prvi popisi manastira. Ajde! Vaistinu vaskrse! Vaistinu vaskrse!
Ajmo, paljba B2. Lagano. Samo malo napad za 10 sektora. Dovoljno, dovoljno. Vanja do svojih kola. Peđa, da pomeri svoju. Ima mesta koji, jao ljudi, pa Jovan ostane ovamo, alo. Boki vozi za njim. Idi Defender odmah levo tu.
i okrenite se odmah tu da možete nastaviti dalje. Borise, uđite levo pa se okrenite tamo da možete nastaviti dalje, također i Vanja. Ajde, pređi. Mitsubishi, stani. Polako. Polako, Miško, ne moraš brzo. O manastiru Svetog Sisoja, kao i o samom svecu, može da se pravi poseban film. Zato ćemo u ovom filmu samo napomenuti da je manastir najverovatnije napravljen sredinom 14. veka, za vreme kneza Lazara. Napušten je i rušen u 16. veku. Obnovljen je tek 1978. godine. Za ktitora manastira se smatra da je najverovatnije Sveti Sisoje Sinait. Razlog za ovo je očuvana freska koja se nalazi u manastirskoj crkvi, a na kojoj je prikazan prepodobni Sisoje kao ktitor sa maketom crkve u desnoj ruci. Sveti Sisoje Sinait je rodom iz Petruške oblasti. Već kao mlad je otišao na Svetu Goru, gde je kasnije bio i iguman Hilandara. Na poziv kneza Lazara se vraća u Petrušku oblast, gde je počeo obnovu mnogih crkava i manastira. Dugo se nije znalo gde je tačno Sveti Sisoje sahranjen, sve do 1931. godine, kada je njegovu grobnicu pronašao u podu crkve profesor dr. Vladimir Petković, direktor Narodnog muzeja u Beogradu. Grobnica je bila pokrivena neobrađenim kamenom bez ikakvog natpisa. U grobnici je nađen samo jedan fragment moštiju i to kosti cevanice. Ostali delovi tela zajedno sa lobanjom su nađeni na drugom mestu. Bili su zakopani u istom crkvenom polju, ali sa desne strane i to bez ikakvih konstrukcija. Put dalje nastavljamo ka mestu Stubica, kroz prelepe predele Latovice i Carevca. Put kojim se krećemo je bio jedini sve do 1970. godine, a koji je spajao Stubicu i Senjski rudnik. Tim putem je saobraćao kamion, a kasnije autobus koji je prevozio rudare. Što se tiče Carevca, taj lokalitet je skoro potpuno neistražen. Poznat je po veličanstvenom vidikovcu Vavilski kamen, sa koga puca pogled na kanjon Crnice. Ispod Vavilskog kamena se nalazi pećina isposnica Svetog Vavila. Na tom lokalitetu su nađeni i novčići rimskog cara Semrija Severa, kao i ostaci utvrđenja iz rimskog doba. Nažalost, ovoga puta preskačemo te lokalitete, zato što nas već hvata mrak, a treba stići do krajnjeg odredišta, Eko parka i izletišta Stubica.